Basekhaya litshona njani? Sizani ubona ifesi yalesi sigebengu ngasiripoti emapholiseni. Lishona igama lakhe nguThembani Musarabwe. Wenze imeda ekuseni kunamhlanje nje ngoba idate is 10 August 2021. Ulwe nonina wengane zakhe wamgwaza wambulala wasedla phansi. Unina wengane zakhe ngwasekhezi koBhidi, so ungumuntu odingwayo ngamaphoyisa ushiye yenza isiga lapho ubalekile. Ombonayo asiza qho amapholisa noma engabonakalanga kodwa ubona thola le video kuyacelakala ukuthi ayidlulisele kuzo zonke inhlangano zokuxhumana zonke nje agcine la esetholakele lapha acashe khona noma ebalekele eZimbabwe ngesho elibe esishone nakwaziwa ukuthi kubo kupha kwakatholakali, kodwa singathola sizaphinda sisabalalise futhi. Sizani bakithi isiga esiphezulu kwesiga senzileyo, at least angatholakala abanjwe noma atholakale nje abe lokujeza laye. Siyabonga.